Momos'ta tütünü ballar işleyecek. Kanıtan orğuma. Bursa Saymanton'un tüyünde bugünün tütününü yaşlarının tütünleri girişini biley turgan zaman bakalda başlar. Kaparaytı yıkıcısı mı? Bursa tütünü asfalt başlıyor. Teknikaların sanılar olanlar. Tekşembe günü önce kaylanı kararız. Өзүңүздөргө маалым болгондой, азыркы учурда биз Ош көчөсүндө турабыз. Сыноо иштерине байланыштуу түнкү жана күндүзгү смена менен жумуш алып барылып атат. Бул жерде түнкүсүн 10 техника иштеп жатат бул жерде. Азыркы этапта мусорларды алып чыгуу, мына сыноостон чыккан мусорларды. Экинчи этапта бул эски асфальттарды сыйруу жумуштары улантылат буюрса.